turatangiye. Iya tujya kurangiza dore ahantu twangarukije ni hano muri salo. Telefone irimo gusona amagenzi y'umugabo. Ako ni agace ka kabiri ka Shumeleta. Hey. Ijambo kurindi my friends byanyabyo. Nkuko Dutogisi yakubwiye byanyabyo. Telefone haku ibayitaga n'abagore beza. Kera sha niko bayitaga ngo jya nungurira ngo ya telefone twa ngo n'abagore beza. Ariko se niba mbere yari Merci Chérie n'abagore beza uyu munsi usigaye iki? Abagore basigaye abakobwa beza. Cyangwa ni za Slay Queen nziza. All right. Right. Part 2 Roberto there. Telefone hako nimo gusona sha my friends. Ukuri bagusona. Yeah. Ngabo. Yeah. Katurori bahakun. Telefone hako nimo kugiswa yasona ariko si murimo kumamagara nta mwiyamye bana simukadinye ivune mu ryinyo. Ifuza nimba simukadevunira mu ryinyo bya mucanza. Kumpe turi mu nzu. Umugore hageze dore umugore mu nzu. Dore umugore mu nzu. Dore umugore mu nzu. Nyaske. Widayi. Umugabo ari hakuno yanasinziriye yaguye agacuho. Arabanza arabira. Arabanza arabira. Yewe. Uri nka madamu nta kwirukana mu rugo. Kare. Mazara mwitegereza neza yitonze. Nta no guhumbya shawe. Umugabo ijisho renda kumuvamo. Umugabo inawe nyirenge ntago ayishobora kuyirenga. Maki. Huwezi kuniepuka kwa njia yoyote. Yamgati huwezi kuniepuka kwa njia yoyote. Ntago ushaka kugisuka wanchika mu nzira iyo ariyo yose. Ntago wampunga wowe. Ndagufite. Abanza aramureba. Maka afite ubwoba shawe. Koga kirabanza kikuzira hakuno ku ruhande do. Siko abakobwa beza buriya. Tega hakuno akaboko. Ari kibaro wacyakuzi. Araseka. Kirisi twigare rijya mu ijuru mwaka byaramo. Bibaho. Umugabo nane kwagira nijwi ryo kuvuga reka da kandi ari mu nzu wenyine. Shika barua yako. Fati barua yawe. Barua yako. Ndavuga ngo fati barua yawe. Imetoka wapi? Ivuye he? Utajua mwenyewe. Uraza kumenya iyo barua yavuye. Ifati baramwe iyo barua ni yawe. Araseka. Aitacha. Jena ngo ndi buterete n'ukuri ko Imana mbivuyemo. Umugabo ndacyari umugabo cyangwa napfuye. Ndacyari umugabo cyangwa buriya nagiye. Tayari. Arabanza arakorora. Ya kirimo.
bamuhaye ibarwa n'imbebaro y'imibikini na de nkugira filime. Impamvu je nicaye hano urumva ntago ndi hano kugira ngo nkubeshye ahubwo ndi hano kugira ngo nkubwize ukuri musobanukirwe. Hari filime je nasobanuye shandanje ngira ndacece ku mugoro umwe. Mana yanjye ngo Mungu ndumva ndamutuka kandi wanze kajya kumbwira ngo mane ko ngenzi kuri stand time navuga uvuze ngo iki ngo ni kuri stand time ngo zajya ngo na subscribe. Ibara nimba yanditse mu bikinagira ngo ukurikire simbizi kandi nawe nundushye ibara ifite ibintu yanditsemo bantu bakunde amafura buri munsi nyangunda kugiswa nababwira ibintu namara kubabwira mwongera nkababwira gose kuyikira anza gufatira ibarwa ngo ni ibarwa ngo shika barwa yako ni ibarwa niyi nimba ibarwa iri bikinagira ngo ukurikire buriya filime shawo filime yo turayireba shawo usanga iri mbindi bintu byinshi Maki najua buriya rero filime urumva Mineta amechelewa na umeshawa mke mwingine wekada ambaye unapendana naye sana. Nje nago njambesha batse mwiyumvira igiswahili sya manombe byanyabyo ntako njambesha indimire ndazumva uziko nize nizo munsi y'ubutaka nazize niza babakura mbere nazize Didiana atangira kumbesha ngo ni igihinde gose. Najua Maki ndabizi ati Maki najua Maki ndabizi mtoto wangu Shumileta amechelewa. Ndabizi nasa ko mwana wanjye Shumileta yatinze yaracererewe. Chelewa no gucerererwa byose ni kimwe urumva ko ari migenda guhura Rwanda. Na umeshawa mke mwingine. Na umeshawa mke mwingine. Ubu washatse undi mugore. Wumve ambaye unapendana naye sana. Uwo mukundana cyane. Lakini kumbuka ariko ibuka ngo mtoto wangu naye umwana wanjye nawe kupindukia aragupenda anakupenda urukia umwana wanjye nawe aragukunda birenze byagahebuzo bitangaje Shumileta wakunda uyu musore. Achana huyo mkeo. Rekana no mugore wawe wandi mwashakanye wandi wakoya yawe ugasaba ugakwa murekana nawe umuoe mtoto wangu. Abo ushakane n'umukobwa wanjye Shumileta. Wongu wumve sasa ibaro uyanditse wumva amagambo banditse amagambo ara Shumileta ili uokoe maisha yako kugira ngo utabare ubuzima bwawe. Nuramuka ndetse kumanya no mugore muri kumwe Shumileta ukamujugunya ku ruhande ushobora kuzasanga ubuzima bwawe kubishyira mu kaga ntago uzabukiriho ahubwo rekana no mugore wawe ushaka n'umwana wanjye Shumileta kugira ngo utabare ubuzima bwawe. Bantu bakuru batugirayo mkwe mtarajiwa ati ukwandike nawe ni baba mkwe mtarajiwa. Filime iranga uretse umve gato wese umve ili uokoe maisha yako. Wese umve wasalamu baba mkwe mtarajiwa. Ukwandike na wundi ni baba mkwe mtarajiwa cyangwa se sobukwe mtarajiwa n'ukwandikiwe sobukwe sebukwe atanazi nazi ngo atuye he niba napfuye na mu kinyejana cy'icyo ngicyo ntago mbizi umugabo yarumiwe yewega abakoga ndabatinye wese ubwana batakara toka hey Roberto de Araya Mama. Odi mama. Mama ndagukomanje mama. Mama we. Ariko se mama. Mwanangu Monte. Mwana wanje wese wuzuye uje kunsura ku mwana aje gusura nyina hakuno. Za huko karibu sana mwana. Amakuru iyo ngiyi wanyu mwana wanje umeze ute karibu mu rugo karibu rwose ibintu meze neza. Karibu. Inshallah. Marahaba mwanangu. Amakuru yanyu atamakuru ni meza cyane. Hapa pema tu. Ayahanga harakomeye nta kibazo nta mutima mubi. Nashukuru. Ndagushimiye cyane. Joy naye. None se John. Na warakomeye rwose maka. Sijui nikuletee kinywaji. Sinzi niba nakuzana icyo kunywa kihe. Mama urakoze. Nta kibazo urakoze. Utake kinywaji? Nose nimba ndashaka cyo kunywa. Mama nashakaga wowe nyine gusa nta kindi. Hari ibibazo usanga bingenza. Tatizo. Nta kibazo nitwe dufite. Oya nge ninjye ufite ikibazo. Wowe ufite ikibazo? Aka kanya umugabo mwashakanye atanye gukubita. Atanye guca inyuma. Kama ya.
None ikibazo cyese kandi ufite wa mwana we. Mama urabizi? Haya niambie. Ngambwe ibibazo ufite mu rugo ni ibi. Nataka mama unishauri. Mama ndashaka kugira ngo ngire inama. Inama? Mama. Mama. Jana usiku Ijoro ryashize ibintu byabaye nagaho mu munwa atangira kumubwira. Ibyo namwe mubwire bire nabibabwiye mu mbabare nimukajye mundushya. Aramubwira. Pengine nadhani kuna dada mmoja nilimfariki. tutaenda wote. Aranamubwira tena. Ari kumubwira. Sasa Arongera aramubwira. Unileta. Arongera aramubwira. Bariki mkani. Sasa ili mimi niwafikishieni, twendeni kakuonesheni kaburi lake. Kaburi lenyewe. Arongera aramubwira. Yesu arakubwira mama we arimo aramubwira. Wamekutana na jini. Jini? Kwa hiyo ushauri wangu, naomba uende kwa mganga tu. Inama nakugira rero nimba yarahuye n'igini reka mujyane kwa muganga. Tujye kwa baditogisi bafite babaragura. Bafite kuntu bapfumagura. Togisi baramuzi no mupfumu ruharwa. Ibiryo guhari. Wakuaje kwa tumetoka. Kwa Mr. Ditogisi. Mganga yuko jirani hapo unasema. Yewe urambwira ngo nikure kandi muganga duturanye nawe hano hano. Mama ntago ndimo ndagiswa nagupinga ariko nta mpamvu tujye kwa mupfumu se koko buriya kwa Ditogisi arashoboye rega. Hivi tumeshaongea. Baramwe ngo arimo kuvuga ngo gose bombastika rwose azi ku buryo cyo azi kugiswa yaraguramo. Utakuja nisije kwani unafikiri madogo haya. Hivyo unavyoona wewe madogo. Na hivyo ngoja kata mboga yangu jikoni. Sije kaungua bure. Yewe reka maze njye mu gikoni njye kubanza gukora imboga zanjye taza kugiswa zashirira ku busa. Ngo zisige zikaungua kwa bure. Undi kuungua ngushirira. Cyo turaranga. Tugarukira kuno ku mugabo. Umugabo mu rugo. Na yo zanze gusha turanywa. Arimo kumva za ndirimbo za Master Pajya akunda kugiswa yakumva wumve. Mburuge. Nazo mura ko. Bura Master Pajya ze muri sari we shawo. Umva injana nk'izingizo yose wumve gato umva injana mugabo arimo kugiswa kumva hano. Wumve witonze. Umva injana. Minjana. Jika kwa sababu twago ibintu byose tugomba kugiswa twabivuga byose. Amaji ararwara mu mashokoro. Amaji na barajya akunda kugiswa arwara mu mashokoro numbaza. Amaji yabo arwara mu mashokoro. Yako birigiri mama bakumukubuta mu nchukora tamu ninjana. Mbakanya basi basona. kuna mtu anagonga huko. Enji kuna mtu anagonga huko. Ati hanza ari murimo kuyisuka komanga. Mujyana mu Kinyarwanda tusigaye twari haraje ibintu ngo mane ngo ndakugonga ukabuzi ngo araza kuguca n'imodoka. Ume kugonga ara mu Giswahili umuntu arimo gukomanga. Gukomanga ara hanze mu Giswahili ari mu Kinyarwanda kukugonga. Mutu kuna mtu anagonga. Enji hapa kuna mtu anamegonga. Ara hanze bamusushaho tuvuye mu Kinyarwanda ati hano hanze ari umuntu wagonzo ndi. Karibu. Shirira kaza neza. Sitari. Joy. Jana kazi. Yakomeza akazi kawe mu gikoni. Mugabano yari yarangare muri mburuye. Zapa. Mezute zano mu rugo urazibona ute zimeze neza. Mimi. Ngewe Sikwambii hivi labda kwa sababu nani ambaye. Nago nkubwira ibyo bintu kubera ko ari kintu kibindi mara yiswa natekerezamo. Monte. Ungekuwa na adabu na akili. Ungekuwa na adabu na akili uza kuba ufite ubwenge ndetse n'icyubahiro bakabari mu bwiyahantu ndetse usa nkaho wagiye. Nimetoka kwa mama. Ninagiye kwa mama wanje. Nilienda tu kwa mama. Nagiye kwa mama wanje kujya kumureba. Monte. Baba twakajyanye nje nawe. Miaga. Wari kunsezera nibura. Ondoka tu hapa vu. Ni gute washaje kuzikofata mwanzuro wakayitugena gutyo gusa ngo vu nta nisoni. Nitakuwa na uhakika gani mimi? Ubwo se nabyizezwa n'iki kore wari wagiye. Mugabo wanje gerageza unyumve.
Naona sasa ndabona wakati wa nawe imeshuka. So hivyo. sheri utangiye kugeza ko wamanura agasuzuguro kawe ngereka rero wowe nkurekere uko muzamuka ngiye manuka Naanza ndivyo tokapo uliniona lilo. sheri bwo nagendaga nawe wabibonye nubwo twagiye tubwiranye nabi ntago ariko byari bikwiriye Siwezi kukuelewa. ntago nakwizera ngewe Kutoka kwa mama dia kwani sasa usini. tuya kwa mama wanjye sheri niho hantu narindi Usingeniaga Monte. uretse ko utansezeye mountain wa musozi we Ni mapenzi gani ambayo tunayaonyesha hapa? urukundo ruwe tugaragaza aho ngaho mu gihe umugore ashaka kugeza ko yajya kwa nyina ntamusezere babagore bikigesha basigaye bahukana batabwiye abantu ariko nabwo yari yakanye yabiye gusura nyina ariko atabwiye umugabo sheri mabaro kwanyumva uri abagabo shabagirana uborohe uri mu gatuza kunda mu rutwe wakoza aho hantu uri umugabo aroro Kabisa mimi nakupenda. wabizi nagukunda sheri nanjye ndeka nakwemera yego Siwezi kurudia tena. ariko ikibazo ntabwo bizongera gusubiraho Usirudie tena. ntuzongera kubigarukaho sibyo Naomba siku nyingine usirudie namna hiyo. ni nishura ntuzongera kumera gutyo Wewe dia. Naomba sheri nakurahiye no kuri kw'Imana ndakabura nasi sinzongera kubisubiramo Mnisemea. urambabariye usitababariye umugore wawe yakoze mu gatuza ugira ngo wakoze cyane ndakubabariye kabisa uriya bagore sinzi impamvu bajya kunamiza bavuga ngo abagore ngo barananirwa n'abagabo reka da umugore afite imbaraga ashaje urutuza umugabo sheri mbabarire nta kibazo Mama anasemaje? mama wawe se yavuze ngo iki Mama. mama yavuze ngo Sana. ngo rwose aragukumbuye Tuende kutembelea. ikibazo nuko tugomba kuzajya kumusura cyangwa akaza kudusura Siku naweza nikaenda nitaenda kumsalimia. nanjye nzajya kumusura rimwe ni nyirabukwe Kwa kwenda peke yako. gusigira ngo wowe kugira ngo ugende wenyine gutyo gusa urimo gutuma mama nsuzugura Sasa kwa nini ufanye? wagiye n'umusatsi wawe dore ukuntu uteye urasa nabi ntabwo wagiye muri salo Nikatoka. Alafu unakwenda kwa mama namna hii yani. ukagenda n'urutwe rumeze gutyo gusa ibintu byavungaguritse ukuntu sinzi ariko umugore wanjye nawe ugiye kuvuga yuko umugabo atakwitaho sheri ntuzongere kandi ngo yari yarakaye ntuzongere ariko umugore afite ikibazo hano arabanza yifata neza uyu mukobwa ari mu bakobwa ba mbere bahatanye ubumisi ikamba ry'ubumisi muri Tanzania we nanuza nawe Masepetu Monte. yewe mountain Sikiza nikwambie bia. mva nkubwire mukundwa Nimeenda nyumbani kwa mama. nagiye kwa mama wanjye Sawa najua. ndabizi Nimemweza matatizo yetu yote. na ibibazo byacu byose dufite Na ameshauri twende kwa mganga. ariko yambwiye ngo tujye kwa muganga nicyo kintu umugabo adashaka kumva muganga wiki Nikwambia nini kuhusiana na swala hilo? ibyo kintu sinakubwiye ngo nuwo ugomba kugikora gikora Nalipenda kwa mama. niko utajya kubwira mabukwe Asa ndio unafikiri mimi nitakuwa uretse wumvaga ko ibibazo nagombaga kubigiswa nabyiherera njye nyine Sikwenda kumwambia kwa nini ukamwambia? mama ntabwo akabaye bumubwiye abantu mountain baye ikibazo muri uru rugo mountain kujya kubwira mabukwe mwana ko dufite ibibazo by'umuzimu no kugiswa duterana mu rugo ni ikibazo umva sheri nukuri kuba nabivuze nta kibazo yambwiye ngo tujye no kwa mupfumu kwa dito gisera bararagura mama we yuko nyirabukwe umuhungu yabwiye yuko agomba kugiswa bajya kwa mupfumu kwa nia mbaya. Unataka kusema ni mamangu. naje kumureka kwako ni mama wanjye rega yarambyaye sinamubyaye kandi nawe uri umukwe we Naomba unisamehe. kamba bari nimba nakoze amakosa ubundi bafashe icyemezo ko agomba kujya kwa muganga kwa mupfumu sheri uramemukiye pe uramemukiye nagize kwirirwa mu rugo njyenyine kumenya kujya kwitegereza hakuno ubuke yaba ari bamuhaye mu kanya sheri ibintu byambayeho rero mfite yewe kugira ngo mfate ino baruwa fata ibaruwa uyisome uramenya ibiri muri iyo baruwa wowe some umenye ko ishyamba atari ryo ibaruwa itibura karabaye ibaruwa isibura ibaruwa what iriyo ibaruwa simbizi nanjye nanyifata amaboko nanjye ndayibuza ikatiyase kandi ibaruwa mountain ibaruwa Imiujize. notse ibi ni bitangaza ni miujiza ni biki ibaruwa irabuze miujiza ni bitangaza karabaye ibyo bitangwa ni miracle cyangwa se miracle umugabo kariyekose ibaruwa ibuze gutya gusa mbiri none se ibaruwa igiye akotse mbaza ngubaze nanjye veni mwuzukura 20 ibaruwa sinzani kati rekada ibaruwa nimbigiye kurikira agafilimi Roberto Deadea FPU cyangwa se Fono na Pike ndetse na UGM Roberto Deadea ibaruwa irabuze gusa reka bakoreka nyuma y'amasaha make cyane akuno nk'abantu bose babagiranye akabazo baba bagomba kugezwa bafata umwanya bakajya no muri dushe bakajya gukaraba bakoga bakikuraho umwana ndetse bakagira isuku
Umugabo yavuye muri dushe. Hasheri une amazi. Une amazi we. Unte amazi uranteye pe uranteye. Hasheri genda gusanga muri dushe uranteye nawe. Yamuteye amazi ngo uranteye. Umugore ko yari ateye umugabo amazi ngo aramuteye aranteye. Muri umugabo umugore atera umugabo amazi aranteye. Mana yanjye kumba ko kanya hakuno muri dushe arurimo. Umugore ikiniga arya hembe. Wahembe vai hano. Hembe ni wowe. Vai. Hanijwe ntago ryasohoka. Ntago ryasohoka reka da. Haya basi. Kurema gutaka. Ubayiki. Chelsea kiriya. Arabanza. Ndakumena. Unaogopa nini? Utinyiki. Mountain. Nilishakuonya. Naragu haiga sopo. Ndio kufuatilia maisha yangu. Yuko utagomba kurikirana ubuzima bwanjye. Sibyo? Sasa. Sisikie habari ya kwenda kwa mganga kesho. Sinzumva makuru ya kuvuga ngo ugiye kujya kwa muganga. Umugore yamenye neza ko uyu mugore agiye kusajya kwa muganga. Nuramukugiye kujya kwa muganga kugira kurikirana ubuzima bwanjye. Uzahura nakaga mu buzima bwawe. Urumva wahembewe. Reka maze ngushyiremo na pause. Abanza mutera ka pause gato abanza agiye muri pause. Hey. Abanza murya ka pause we. Uzika muri ye pause we. Kumbe kigabo hakuno cyo kirivuye muri dushe bari bakimenya amazi. Ashari ingwe no managure. Nagazi ko umuntu uri inyuma ari shumeleta. Hakuno inyuma. Ashari ko biteye magaragamba. Kureba. Ataravuga magaragamba umugore. Hey. Roberto there. There today people don't miss. Turisha umugore afite amaguru meza we. Uziko byatuma uziko bitogise byatuma umugabo wa gatatu haguruka sha. Baba ndagusabye. Nisame kabisa mimi nakuromba musama. Nakuromba kabisa musama. Shumeleta. Rabanza amutera bombastic. Yamuteye bombastic adito gisido. Umugabo itajya kawo. Ari yabayita bagutegeka. Gikobwa ni cyiza we. Dore kirabanza. Dore amaguru my friends, dore umwana. Abana imboga zibona basaza badafite amenyo kuko. Kiramaje kuba nabona inyama ziribwa n'abadafite amagaragamba ku menyo. Azara muhamagara vayo hano. Bana wasigara vayo hano. Ramamaga ya vayo. Vayo hano ukapfa vayo. Kararame vayo ukapfa vayo. Ramamaga vayo. Abanza fatiraho. Nuko badutwara. Ugasanga umugabo araryamye mu rugo, ukagira ngo umugabo ari mu rugo kuba umugabo wamutwaye kare. Kumbe tugarukira ko kwa nyirakigaza w'urugo. Nyirakigaza. Hey. Roberto there. There people. Dawako nalitsana ni kama kawaida kandi. All right. Kokori mukuru wanje. Bakoga mu rugo nago jyamagara abanyirabusha ngo mabuja aramuhamagara ati mukuru wanje dada ngo kuva ngo mukuru wanje. Kinyarwanda cyiza. Mukuru wanje. Ugiye koga byiki gishanga kirimo guhamagara nkanyirabusha. Ayaga mabuja imitacumba ubugari. Kumvuka gibaza umukobwa mu rugo wose buriya niwe boss. Arategeka turacumba ubugari. Ya bas. There. Dada. Mukuru wanje. Mukuru wa. Bagara mukuru we. Ariko bavukana ku isi. Dada. Mukuru wanje. Dada. Namati. Mugore hakuno bamushizemo pause. Yari pause bwe. Dada. Namati. Dada. Yamagati dada Mount. Ya mukuru wanje musozi. Dada. Mukuru wanje musozi. Dada.
Nitwa wa musozi mwese ndakabatuye kabagereho. Mukuru nanga kanguka. Hako se mukuru umusozi bitebye. Mukuru umusozi. Fata amazi. Abumenaho. Aiwe! Kirandiye. Ase ni kikuriye kandi mbona ukiri muzima mugore we. Kirandiye. Humura. Kirandiye kandi je nta kintu kikuriye. Tujyana abantu bavuga ngo kiramuri. Machi muri igiki? Numbaze. Kiramuri. Ninde muntu ndani? Bigenze bite se kandi ko ndabusanga hataye umutwe? Bigenze bite? Nini? Bigenze bite? Yewega. Hano ni ikibazo. Yeah. Turore. Kumbara kwereka hakuno dure mu giti haruranga abagenza ameze nk'upfumbase umugore. Uko amusore we watwaye mukanya. Do ari mu giti arimo yapfumbase umugore. Sheri. Ko no mfite imikuku mu mugongo. Afite imikuku. Sheri ko no mfite imikuku. Mukumva imikuku mu mugongo ariko nagarimo kubyitaho cyane. Sheri bebe ko ndeba azanye ibiti. Nagarimo kumva sheri we ko sheri batari sheri base kigabo kiranga. Ariko kumva sheri afite imikuku mu mugongo kwizira. Imana wazaniye we. Uziko buriya. Kigabo kira. Do. Imana kora ku mugongo sheri ko afite imikuku mu mugongo sheri afite muzadodani. Nuko rano agiye gusoma sheri. Numva wumye ku munwa. Yako umugore we umye ku munwa. Ujya kuvuna igiti akoze sheri akabuka karafunitse. Nagarimo kumva kiri mu bitotsi. Sheri wazanye amababi. Sheri imikuku yawe mu mugongo bite byaye. Nza gusoma ayigoze. Aiza gutya zimuvamo. Gukora hano ku giti mbari mu bushorishori mu kirere. Kureba hasi ni harehare. Karabaye. Ndapfuye. Nanzi ko ndi guhobera umugore akomene mu giti. Isi nagashubuka kayo. Atangiye kwabira. Tangira kuvuza induru. Ndapfuye bagabo ndapfuye. Utabara agomba kugezwa bari hafi. Kugezwa akora ku gitanga yivuga ibintu byakomeye. Byaba ibindi mwo kabyara. Binduru. Binduru. Hasi ni harehare. Hachini yakora hare hasi ni harehare. Atangira kwa kumufasha. Msaada wajenzi, msaada mtabare, msaada kabisa msaada. Msaada we. Muza mtabare bagabo napfuye. Naomba msaada jamani, naomba msaada. Tinda sababu fasha, mutabare mwo kabyara mu ntabare. Mu giti shazi ko fashe ku mugongo w'umugore. Urakina n'abagabo. Binduru. Umugabo boroga nk'umwana babyakomeye. Aiwe. Abatutugise aiwe. Ngwino tabara aiwe. Paka hasi. Atisheni. Ibaza bivuga umwaka. Umukamanuka abagenzi kuri Imana kugira abamarika baye bareberera umuntu. Kumbe Shumereta hari yiteguye ashaka kugira ngo ashyingiranwe n'umugore n'umugabo. Yambaye imyenda nta gatimba we nta kona mubonye. Buretse urebe gatoya yambaye n'agatimba we. Uzikora agatimba we buretse urebe gatoya nta gatimba. Shumereta yambaye agatimba we. Ategereje ko umugabo agomba kugeza ko bashyingiranwe. Buretse urebe do Shumereta ngo do yambaye n'agatimba we. Yambaye n'agatimba ategereje umugabo. Shumereta yambaye n'agatimba. Hey, bantu bakuru filime zira.
kumbe yaje kureba hakuno wa muvandimwe Nyirabusha. Sasa ngoja nieleza kwa. Ese ko nagusanze muri dushara wariye kao byagenze bite? Ibyo byihorere byabaye. Yaani aache kama Wendekera n'ubuzima bwanjye ibintu ndabizi. Ngize ibyo numaze ko nacama akakanya. yaache kama alifanya haya mambo. Mambo yacu kama alivyo. Amagambo yereke nkuko yahoze, nkuko yabayeho ibyihorere ibyo bireke. Nasikia mambo na Mungu. Aro wakomanze ku kanya. Soneriza baditogise wazombishije. Karibu mama. Urakaza neza mama. Kumbe ni mama w'umukobwa yaje hakuno, yaje wa mu rugo kwa Maki. Umukobwa we Mountain. Hako umugore wita umwana we ngo ni Mountain umusozi. Ni kibazo. Marahaba za hapa. Amakuru yahanga ni kibazo. Hiyo. None Endelea na kazi. ye wakomeje akazi kawe mwana ukabuturetse gato nkamaze nkavugana n'umushecuru. Naenda kumfona sasa asiwachukue. Mureka bazaje gukora akazi ke ko mu rugo. Kiko jikoni. Sawa mwanangu. Yambwa ati mwangu munyifuje ndi mu gikoni. Niko gikoni. Mumeo yu wapi? Mugabo wari he? Mama. Pia hata nikwambie nini? Sinzi nimba nakubwira ngo iki. Yale. Ni ya yandi nubundi. Yaani mama. Mama. Bora yale. Acyari ya yandi. Ahubwo bimo kugeswa byarenga. Gwiki? Kuna nini tena? Bigenze bitase kandi. Mama. Hari ibintu bibazo byateye. Yale ndio kuhadisia. Ibyo nakubwira. Sali. Noneho Nini tena kilichotokea? ngira mwana wanje niki cyabaye. Jana usiku Ijoro ryashize wanatoka kuoga. ubwo namvuye koga. Tunakumbuka leo nakuhadisia kuhusu yule msichana. Sinzi ibyo nakubwiye kujyana na wa mwana mukobwa. Yaani mama jana niko bafuni. Ubwo nandi muntu za muri dushe. Ndimo ndoga yambonekeye. Yakubonekeye muri dusha gusangamo. Kama tulivyopanga. Numbeshye kandi. Ha? Mama. Aliponitokea Ubwo yambonekeraga. si nisiende kwa mganga. Yambwiye ngo singe kwa muganga. Nenda nabuza maisha yangu. Ngo kugira ngo ndabukagiye kwa muganga ashobora kuzabura ubuzima bwanjye. Mwana abantu uzakangwe n'ikibi. Nanjye mfite umuganga rwose uruta icyo kibi urimo kugeza kwatekereza nza abaganga. Reka umuganga araganga. Sorry nako umuganga aravura. Uhakika, hebu fanya haraka. Ye rwose nizeye netse ko ari uburyo bushobora kugeza ko byakemuka mu byo bintu ahubwo gira bwangu itunganye tugende. Yenge kwereka umuganga. Kandi ngo ni mama we. Ngumandara mugabo hakuno. Wewe wabaye musazi? Musazi uzampamagara bene wanyu. Cyagariwe. Musazi amamagara bene wanyu. Kumbe hakuno raje fata umugabo hakuno tagata isivu atirike. Hakuno ngumba kugiswa bakurikira bakagenda. Twende tu. Ndagira ngo njyane sinza ngo njyane ko wewe tugenda kuyobora tugende. Ayo ushaka ndakwishyura tugende. Ngabona akati imodoka. Bamuteze mu muhanda. Agomba kugiswa bamujyana ndetse umugabo n'umugore umugabo n'umuze kugiswa kwishyura bwa rishyura yeze wabo mu rugo. Gatururi ndacyari shumeleta. Agace ka kabiri ntucikwe. Nahuye ndagukunda ndetse ni kama kawaida. Aho muva mwese ndetse mukanagera. Barabaje kugonga imodoka ya kabiri. Iyi. Kumbe hakuna koreka TV Asiria. Televiziyo iriho muri Tanzania byanyabyo bitari byo kubeshya. Mmefika. TV Asiria. Tumefika. Sasa ni televiziyo igaragaza ibindi bintu bitandukanye. Ni vitu vya ajabu. Mwageze hano mu rugo mu by'ukuri kandi muraza kuba mwabona ibintu bitangaje, ibintu bihambaye. Nibiki bari buze kuba babona ngo ni ibintu bitangaje. Mupenda. Mu byanga mu byemere muraza kubyemera. Hili shala. Hii nano mamla kujisko mwaleba hanga ino numa. Amekuonyesha nikio. Ino numa raza kujisko wabereka. Ibyanyu by'ubutungane by'ugomba kujisko byatungana by'ubutungane. Mtaona vitu kutumia ya Asiria. Muraza kuba mwabona ndetse ibintu biturutse kuri TV ya Asiria. Na sasa mtaangalia. Muraza
byibonera Umesikia? n'amaso yanyu byo babwira mu kwisiko mwabyumva turabyumva hova Asilia! baza kuba mwabyumva ndetse kuri TV ya Asilia barabireba ngo baraza kwabyirebera live nimba byo giye kuba bareba kuri TV ya Asilia numpase muraza kubyirebera kuri TV ya Asilia baje byirebera mwoka pamwe murabyirebera kuri TV ya Asilia hundere turakina n'abagabo hano n'abapfumushaho kwa TV ya Asilia byanyabye my friends gusa ni mpamvu nanjye mbabwira nimba ari igihugu cya mbere cyaho kigira amarozi kuruta andi marozi ajyabaho ni muri Amerika. Sasa! Amerika nicyo gihugu cya mbere kigira amarozi ku isi aruta andi marozi abaho. Icya kabiri kikaza kuzana Nigeria, akaza kuzana South Africa, nyuma akaza gukurikiraho Tanzania. Tanzania ni mu gihugu cya kane kigira amarozi. Ubundi ku isi ni muri Amerika, Kongo isa ari ya karindwi. Kwa yale ambayo yametokea Kubijyanye n'ibya bintu bisanga byari byabaye do urabyibonera hanga ibyo mbabwira nge ni ibintu by'impamo ndabizi. kwa makini. Agana natembereye. Arabaturoze turabarogora. Harabaturogesheje turabirukana. Hari n'abakora mbere baduteye badutogisi bose turabirukana. Twamaganya abantu benshi. Bagiye kubereka kuri televiziyo ya TV Asilia. Reka bagiye kutwereka nibiki bagiye kutwereka. Hasa ngo bari abantu babayeho banariho kuva na kera na n'ubu baracyahari. Babasha tujya aho bita kuri Baharini. Bundi Bahari ni ku mazi. Kukirwa ucyambu. Icyo bita Bahari. Baharini. Kukirwa we. Bura turabibera kubirwa. Nibiki bera kubirwa. Nyatye gariwe. Nuko bakoga shaba tubeshya do. Baratubeshya ngo batujyanye he ngo tujye kurya ubuzima do. Mugabo yambaye ipantaro nk'iya Damuru shaho. Damuru wo mu gashekero do. Damuru wo mu gashekero. No ambari ikabutura shaho. Kubera ko ari muremure yambara ibimusumba. Hey, dore Damuru igipantaro shakira leta. Wa imisazi nitanga wamenera bufu. Wamenera bufu rero ifata mu nda bundi hasi kikoca. Yiri deburiye bundi hasi bayita wamenera bufu. Rozurebe shaho. Aho kiyanganira kariho. Yitwa wamenera bufu. Haraka Damuru mu gashekero. Dore Damuru araka. Damuru. Yambaye igipantaro sha my friend is do. Dore igipantaro. Uziko? Pocket kuna yambaye ahari mwivi haramanuka kagera hagati mu mapantaro. Aho mu hagati mu mapantaro agera mwivi do. Dore igipantaro n'igishati sha. Sheri ndo musita ari. Ditagisi na inyuma do. N'ikigofero mu mutwe. Abakobwa barahangaba n'umusore n'abandi babiri. Sasa ni mpamvu njya ngumbira abantu bakuru niba ufite umugore cyangwa ufite umukunzi akakubwira ngo sheri ngo njyana ku kirwa tujye kurya ubuzima ntuzabyemere. Mubwije ukuri. Ahubwo ikintu uzakora urumva uzagenda mu biryogo cyangwa se ugigikondo. Uguri basi 2500. Ujye ushyiramo amazi umwicazemo umuha ubunyobwa bubisi umbwira ati sheri ry'ubuzima sheri ushyiramo amazi kubona bundi amazi iyo yamashe koga urayamena ukajya kuyibika neje akeneye kongera kurya ubuzima wongera mukarya nese wamashe kuyo mu munsi ngo tujye ku Gisenyi neje ukongera kamwe tujye ku Gisenyi gusa amafaranga azayabona murakapfa gusa nimukajya mudukura amenyo ko n'ubundi natwe nta mapense tugira kumbe hako nabo baje kureba batangiye kubabwira ati muraduha amafaranga kugira ngo tubambutse tubageze hakurya ukindikirwa nani tukagiye tuvuye kuroba amafaranga turafite nta kibazo. Abasore ni batatu abakobwa ni babiri kurikira urebe dore abasore ni batatu abakobwa ni babiri ubwabo ko baje nk'iyo kipe irangaho ni abantu batanu gusa abakobwa ni babiri abahungu bandi babiri ubwo n'undi muhungu umwe uri ku ruhande udafite umukunzi. Abahungu ni batatu n'abakobwa babiri. Kurikira. Bivuze ngo babiri bafite ababo, umwe wari wenyine. Kandi kirazira kujya ku mazi uri wenyine nta wundi muntu ufite. Kumbe dore ngo yakora mu gihe abandi bafatanye bafashe inkweto. Akabana b'abantu basize abana b'abandi. Damuru zamura igipantaro, Damuru nakizamura hari
uri ushaka gukora agatafari ugasanga nta humetse yigirira kuko naba yabyibishwe n'igipantaro gusa. Twinjira amazi. Murya amazi n'ubundi sinababyaye. Aya basi. Bagiye amazi bagiye kujya kwambuka ngo bajye ku kindi kirwa kiri hakurya. Katurore. Yeah. Ari gukindikirwa. Yeah. Katurore. Robert there. There today. Yeah. Ndabakunda ndetse na nikama kawaida. Yeah. Na mikino. Aha. Nuko. Binjira mariba kumbe hako no kugiswa bereka kuri ya televiziyo yitwa ngo TV Tasiriya. Mbari TV Tasiriya. Syria. Ni televiziyo ariko ngufite amabanga yayo ngigaragaza ku mabanga we. Na wundi bereka ninde ni Dutogisi. Ese kuberekemo kubereka ibi byose nagira ngukurikire. Dutogisi hano umupfumu ye mwitondera. Ntuzamubona agenda shaho nkagira ngo arimo guhumekereza hose nikajyana umwuka imbere ariko mu mvura muheto shaho no umupfumu ruharwa karabutaka. Nyakwicwa na dodo. Bageze hakuno yako ko mana zitize ku kindi kirwa. Iko kanga kubira ngabiro.